tak terlihatkan. Kanggo ngormati Kang Tio, kanggo Mamae Angga, Ibu Manda, Ibu Manda, Ibu Manda, Ibu Manda. Kudang-kudang sing jabang wis gede ongkon sekolah besok eman minggu ayo mas sambung maning ayo Manda ayo Manda ayo Manda ayo Manda besok wis umpat dewasa bukan pengen rumah tangga wong tua siap sedia langkah-langkah dia nak kena kewajiban wong tua Bapak Amanda nganggo gelandangan Korea kanggo mamane Sule Mame nganggo Mame Amanda Amanda mamai Arta nganggo ngacung Bayu Icik-ipong lagi cilik di bobong-bobong Mame Kia Mame Kia Mame Kia Icik-ipong Mame Kia Mame wis Kia gede di gawang nyawa Mame Kia matur suwun Mame Kia Ayo Salman Ayo Salman Ayo Salman Plang ketumplang tumplang mangan gedang tayang ketilang Plang ketumplang tumplang wis kawin di gawang lanang Resiko wong anak-anak Aacio sing paling sayang Aacio aal sayang Aal sing paling sayang Mas Al, Mas Al, Mas Al Mas Cio, Mas Al Bagas, Acung Bagas Acung Bagas, Acung Bagas Ayo Mi, disambung Mi terus disambung Mi Mama Salma Ayah Salma Ayah Salma Ayah Salma Ayah Salma Itik sing cilik kudang-kudang sing jabang wis gede ongkon sekolah besok eman ning wong tua Mama Salma ayo Ma ayo Salma ayo Salma besok wis umpat dewasa bukan pengen rumah tangga wong tua siap sedia langkah-langkah di anak kena Aacio gelandangan Korea kanggo ibu tuan rumah semoga berbahagia Ayah Salma dua anak di kudang-kudang yang kan wis kawin di gawang lanang Icik-ipong lagi cilik di bobong-bobong Icik-ipong wis gede di gawang nyawa kanggo Ayah Salma
Hatur nuwun bandangan Korea. Hatur nuwun.